Sasha salivala ke ihora lokuqala mbukeli kanti njengamanje sesiqala ke ihora lesibili lo hlelo lwakho luyingqayizivele ekhaya Jikelele. Ungalibali bo sisestation liHigh kanti futhi ke sitholakala na ku SABC Plus okuyi app ongakwazi nje ukuyidownloada efonini yakho. Hayi ngizwe legenda eyithi ke ithi iyajabula ithi ibuyile imvula bomama sesizokwazi ukudlala imali yabafana abagundutshana. Mina ngithi webafana abagundutshana balekani ngenyawo zombili. Makhona sesibuyile. Sibuyile safika qathatha. Yes. Litshilo ikhwithe mbukeli siyabulisa kwakhona kule yure yethu yesibini yenkqubo silweke kangangoko sukela kuqala inkqubo kodwa ke asikabi nayo imikhinqi ngoba asikabiphi suke kukude kaloku ebhakuba siyakuthi ke sikhefuzele siphefumlele phezulu xa sele siyiqalisile inkqubo amanqaku ke ongawalindela ngala Inhloko yeziko lenkcukacha manani kweli ligqithise umqulu wengxelo yobalo labantu beli lwamvanje kumongameli weli uCyril Ramaphosa kwizakhiwo zomdibaniso phezolo kanti ke ikomishoni yona ezimeleyo yonyulo ilumkisa ngelithi ukuba iNFP ayikulungisa ukuhlala kwayo lingathathanga inxaxheba kunyulo lonyaka ozayo hlala nathi ke mbukeli nathi sizawuhlala nako kunikintsi ke esikuphathele kona ezemidlalo imo yezulu dibala ntoni naye sendimla ke ukholosa Lubisi masitsha iqhuma sijonge zihamba phambili Inani labantu beli lintingeli suka kwizigidi ezi-51.7 ngo-2011 layokuma kwizigidi ezi-62 ngo-2022 Aqhathiwe amaqembu azobe gadulisana emqhudelwaneni iCulling Black Label Cup lo mqhudelwano ungena endaweni yomunye umqhudelwano iTelkom Knockout Andinanto undize kanye nkosi ndize kanye nkosi yam Molweni makhaya igama lam ndingu Ikhona ndiyimvumi zenihlale ke nibukele Ekhaya Jikelele apha ku SABC Plus nonwabela izinto ezifana nezemidlalo ezendaba nazo zonke ezinye izinto enizithandayo emakhaya ningahambi Inani labantu beli lintingeli suka kwizigidi ezi-51.7 ngo-2011 layokuma kwizigidi ezi-62 ngo-2022. Inhloko yeziko lenkcukacha manani kweli uResinga Maluleke ugqithise umqulu wengxelo yobalo lwamvanje kumongameli weli uCyril Ramaphosa kwizakhiwo zomdibaniso phezolo. iGauteng lelona phondo linabantu abaninzi abayi-15 million logama umhlakoloni unelona nani labantu abambalwa abayi-1.3 million inani labaphambukeli kweli limi kwi-2.4 yezigidi iziko lobalo ligunyaziswa kumthetho wezobalo kweli ukuba likhokelele inkcukacha ukufumana inani elisesikweni labantu ukuncedisana nohanjiso lwenkonzo ngorhulumente. KwaZulu-Natal as of 1996 was the most populous province. It was followed by Gauteng. 2001, KwaZulu-Natal state. In 2011, it was overtaken by Gauteng. As we can see that Gauteng went all the way to 2022 sitting at 15.1 million, followed by KwaZulu-Natal at 12.4 million. But of interest is the Western Cape, which was number 5 in 1996. 2001, the same. It came after KwaZulu-Natal, Gauteng, Eastern Cape and Limpopo. Ngokobalo baninzi abasetyhini kunabesilisa kwaye inani labantsundu lime kumyinge ka-81.4 xa kuthelekiswa nezinye intlanga. Kwelinye icala liyacutheka inani labantu abamhlophe lisuka kwi-11% lehlela ku-7.3%. Ngethuba esamkela le ngxelo yobalo umongameli Cyril Ramaphosa uncome umqela ohanjiweyo leli kunikezelo lwenkonzo yombane namanzi esithi le ngxelo eza kunceda urhulumente acwangcise kakuhle. Just to see that many of our people now have access to electricity, almost 95%, and they have access to water. And we now have a challenge. We now need to increase the number of people who have piped water right into their homes.
Ubalo lika-2022 ibele lokuqala ukuqhutywa ngobuxhakaxhaka bobuchwepheshe ngenxa yokhambuko lwe-COVID-19. The minister and the deputy ministers. So it's work. Inkantolo ephakeme ePitoli itshelwe ukuthi ngokolibofuzo abukho ubufakazi obeyamanisa abasolwa nezinto ezatholakala endlini yesigameko ngesikhathi okwadutshulwa kwabulawa ngabo owayenozinto weOrlando Pirates uSenzo Meyiwa. Endlini yokwenzeka kuyona isigameko kwatholakala isigqoko esahamba sayohlolwa. Lesi sigqoko ngokolibofuzo akusisona esabasolwa. Oku kubonakala njengokuxhoxa ubungqina betyala labezotshutshiso. Ukapteni Mapsheti Masitla uthi abukho ubungqina obubuqilima oboyamanisa incindi yofuzo yabatyhola bobahlanu nendawo akudlulelwa kuyo uSenzo Meyiwa. I can conclude here that on both the swap and the head I can exclude Ntanzi. Umsebenzi wecandelo lase-Human Resources kwinkampani ebesebenza kuyo umrhanelwa wesibini uBongani Ntanzi uye wakhwela emkhumbini. uHenrich Melder uxelele inkundla ukuba uNtanzi wafaka isicelo sokuthatha ikhefu phakathi komhla we-27 ukuya kwi-31 ku-Okthobha ka-2014 kwaye wayengekho engqeshweni mhla kwakubulawa uMeyiwa. And the document I'm referring to, Your Lordship, is number 12 in the document pack, which then can confirm that Mr. Ntanzini applied for unpaid leave and he stated it was for personal problems. Kodwa amagqwetha kaNtanzi athi ikhona inkcazelo yoku. Abetshutshisi bathi bakulungele ukuqala elinye ityala phakathi kweli ityala neliza kuqononondisa ukuba ubungqina obanikwa ngabarhanelwa bunesihlahla kusini na. Usekela Mongameli uPaul Mashatile uthi ilizwekazi iAfrika malizikiseke imiqathango yalo ngokwalo kwinkqubo yokunciphisa ukuphehla umbane ngamalahle kwaye ngelixesha ke lenguqu uhlale ukhona umbane. Umnumzana Mashatile besenza intetho ephambili kwinkomfa engeveki yeoli eAfrika eqhuba eKapa ngokusithethayo. Lenkomfa idibanise amazwe angaphaya kwama-30 ngenjongo yokutyikitya izivumelwano kwicandelo lokuphehla umbane. uMashatile usebenzise elithuba ehlabikhwelo kwizithunywa zale nkomfa ukuba zincedise uMzantsi Afrika kwingxaki yombane. South Africa is currently confronted with a challenge of electricity shortage, which has negatively affected our economy, undermining some of the efforts to address unemployment, poverty, and also other critical challenges. Lenkomfa iza kuqwalasela ukumbiwa kweoli nerhasi. uMashatile uthi iphulo lwehlabathi lokulwa ukuguquguquka kwemo yezulu malibeke imida eqwalasela imfuno zeAfrika. Often we get given resources or money and told you need to transition within this period. We must say no to that and be able to look at our own needs. Usekela Mongameli uye waxhaswa ngumphathiswa wezimbiwa uGwede Mantashe. uMantashe uthi imibutho engekho phantsi kukarhulumente mayibhaliswe kwaye iphinde iveze abaxhasi-mali bale mibutho. Let's pay attention to NGOs, foreign funded, and blocking development in South Africa. And I made a proposal that we must consider. NGOs must register. NGOs must declare their source of funding because we can't allow them to have unlimited funding. uMantashe uthi uMzantsi Afrika sele ephulukene namathuba okumbiwa kweoli ngenxa yemibutho esoloko icela imingeni kwiinkundla zamatyala. Kwiindaba ze-SABC, Ndingubulelani Philip eKapa.
Kulandela unqunyanyiswa kwe-NFP kwinkqubo yonyulo, ikomishoni ezimeleyo yonyulo ilumkisa ngelithi ukuba iliqela alilungisi ukuhlala kwalo lingathabathi inxaxheba kunyulo lonyaka ozayo. Kukho ukruthakruthana kubunkokheli be-NFP susela ukusweleka komseki wayo, unkosikazi Zanele Magwaza Msibi. Ingathi ingaphindeka imbali kwiqela le-NFP njengoko esaqhuba amadabi obunkokheli kuyo. Kwenzeke iphinde ingakwazi ukuzigqatsa kunyulo jikelele. Ukuba inkokheli azichebana induma phambi konyulo lonyaka ozayo nakwesi isihlandlo eliqela lakubukela amanye amaqela ekhuphisana evotini. If it gets to the date in March when we close nomination and they have not settled their leadership, it means they will not participate in next year's elections. Imile NFP ukuba ngeke kwenzeke okwezolo kwakhona. The National Freedom Party is going to be a major player come next year's elections, and you can mark my words on that. And in particular in KwaZulu-Natal, because the NFP is going to decide who is going to govern the province. Eliqela lagqibela ukuba nenkomfa yonyulo ngo-2011, ngoku enye inkomfa yonyulo yalo iza kubanjwa ngoDisemba lo. Ngaphambi kokuba niphume babukeli niye kwindawo ngendawo niye emsebenzini ezikolweni, qinisekani into yokubana nixhobisekile ngokuqhubekayo kwisimo sezulu. Rhabula ungafinci. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele. Ixesha ke elide ifashoni ibinxunyaniswa nobuncinci okanye ubude. Abasetyhini noko esingathi banomzimba bebesokola ukufumana impahla ezintle. Ugugu Mkhize ke wayengomnye wabo. Ugugu Lethi Mkhize ukhulele eClaremont eKZN waze wafunda khona eClaremont kunye naseMlazi. Unediploma ke kwi-business management. Umsebenzi wakhe wokuqala ke wayikwiziko lokuqhuba. Emva koko ke waya nakwezinye inkampani. Emva koko ke wabuyela eRhawutini ukuze afezekise inkanuko yakhe yothando lwakhe lwefashoni. Yaqala njalo ke iLitwa Boutique. Awazalwa ngayo ke kwaye ngoku ibizwa ngokuba yiHouse of Litwa. Ugugu ke ulapha estudio ezokubonisa ubuhle bempahla zakhe ezinhle zevenkile yakhe iHouse of Litwa. Gugu masikubulise sikwamkele nawe mbali masikubulise enkqubeni yethu ekhaya jikelele. Sanibona. Siyabonga ukuba lana. Wow, yazi uhambo lwakho Gugu luyanqina into yokubana yazi xa ubambelele entweni unomonde uyakwazi into yokubana uyifezekise. Uqale usebenza kwi-driving schools, now you own a boutique eSandton. Yeah, no, that is so true. Kubalekile nje ngempela ukuthanda into, because ngingasho ngithi business into engikhule ngiyithanda.
ngisemncane nje ngiqala ngidayisa nakho konke kwagcina ke kufike la ephupheni lami leimpahla. Xa sithethe kaloku ngezinto ze-fashion okanye impahla, into ezaqala kukuba i-size, umuntu ungakanani, ne-height also. Ungathi wena mhlawumbe kwi-clients zakho ucaterisha abantu abanomzimba enjani? Ngubani mhlawumbe umuntu ozongena e-shopping yakho aphume evuyile? Yazi ngathi nje kahle kahle umuntu othola into esitolo, umuntu oyithandayo, umuntu ozaziyo ukuthi muhle. Nathi ke bo size esithe ukunoneka nginabanye, ithina ke siyakwazi lithwaye yakhona ukuthi sigqokise sibe bahle ngoba sonke sibahle ngendlela ezihlukile in different shapes and form. Abade abafishane, the best thing ngathi ukuthi siyakhona futhi nokuthailorisha into noma ngathiwa importiwe, siyakwazi ukuthi siyenze ibe yilento le ezosuitha your occasion, ezosuitha your personality and your body. Oh wow, so nilithwa boutique niyathi into yobana beauty comes in all forms and sizes. Nje. Amazing. Ndiyahalela ke ngokuqonda into yobana mhlawumbe the time ungena kwi-fashion industry kwakune norms ezithile zoba mhlawumbe okay impahla ifanela abantu abathile, just like kwi-beauty industry makuziwa kwizikhumba ezithile kuba no ikhala ethile ifanele isikhumba esithile. Ungathi mhlawumbe over the years i-evolve njani yonke lonto siphi ngoku when it comes to accepting imizimba nako konke okuhlukileyo? Yazi ukuthi sambe kakhulu masikhuluma ngalokho because ngomunye okhule very engakhona ukugqoka into ayithandayo ngoba ayitholakali, bazi ukuthi umkhulu kufanele ufihle or kuthathwe into yomuntu omncane nje ongangawo omuhle ongangawo bese kumane nje kunwetshwa usize bese ngifakwa phakathi. Kanti nami nginama features ami, nami fanele ukuthi mangenzelwa ube nami in mind, ungabi nomuntu omncane. So ngingasho nje ngithi kushintshe kakhulu ene sonke siyakhona ukuveza ubuhle bethu through impahla. Wow, Mbali nawe ngiyafuna uba ungenelele as a marketing director njengoba sithi into bana ni caterisha for abantu aba different. Ude uthethe nebalekile yokubana mhlawumbe for umuntu one body different funeke abe naye engqondweni xa ithunga impahla. Ungathi wena mhlawumbe how is the reception like from clients? Reception has been very great. It's been very amazing because we must just remember what the African body is very diverse. So uma ngabe mina ngingena esitolo seyimpahla ngithola impahla basuke bengenawo ukuthi this we are making this for an African body because most of the clothes is imported. So uma ngabe ufika ngapha ku House of Letwa uyakwazi ukuthi uthole istyle sakho, we measure the length, we measure your curves, we are able to fit that in. So fashion has evolved in that way ukuthi manje istylist sesiyakwazi ukuthi no, we are made different. So let's cater, let's make clothes that are made for these different people according to their body shapes, their body sizes, their skin tones as well. So we are different. We are perfect in our own differences ngamanye amazwi. So Gugu ndiyaqonda ubana mhlambe khona abantu esingathi mhlambe stay at home moms ababona ukuthi hayi no kuyafana mhlambe umuntu uhlele endlini okanye omnye mhlambe uyi-housewife okanye xa ujonga mhlambe abanye omama basemakhaya uqonda uba umuntu wayiwethu there's no need into yobana ndibe gorgeous ndibe mhle ndithi go all out when it comes to fashion. Singayitshintsha njani lo mindset so that because fashion it's not just uba unxibe but uyazi expressa ngokwendlela yiyo? Yazi ngisho ngithi kushintshe kakhulu. Kusizile nalento ka work at home. Ngoba phela work at home yibo o stay in mom. U stay in mom u work at home kodwa egada umntwana. U housewife usebenza ekhaya ugada izinto manager la ekhaya. So lapho uyadinga ukuthi you dress your part. Yes, you can have comfortable, isn't it comfortable ngale nkathi usendlini kodwa ezinhle ngoba kufanele uthi uvuka ube muhle. But isikhathi esiningi bayahamba bayakuthanda ngoba sihlale sinama events esibiza bona labantu abangatholi lesikhathi sokuthenga sokugqoka lezi zinto ezinhle abayithengile. So ngasho nje ngithi sekushintshe kakhulu. Wonke umuntu uyazi kubalekile for ingqondo zethu nje ukuthi sibe bahle sibe njena nje sibe nje ndiyanibona and I'm sure into bana xa umhle unxibile you feel good because izawusuka ngaphakathi lando uthi qhakamfu ilokho yakho so uhambela phezulu une confidence yomhlaba kunjalo.
njalo nje ngoba into ebalekile ngempahla ukuthi uma ngena la ngingakasho lutho ungakangibuzi lutho impahla yangikhulumela so abanye abantu balahlekelwa amathuba ngoba impahla yabo ayikhulumi bona so kubalekile uma sigqokisa umuntu siyazi ukuthi lo muntu sifuna ukuthi impahla izomkhulumela before yena avula umlomo yamthola umnikazi Sifuna ke ngokunithethe ngezi enize nazo apha ndithe the time besazi package and hey zibaliwe izimpahla ndifuna ukuntshontsha eyi1 because the quality and nangendlela nje eziyiyo zi-unique nje can it take us through sizibone nibonise nababukeli bethu okay oqala nje ngicela nje sibheke nala ogqokwe usisimbali uyabona ukuthi this look uyakhona ukuyirocka ungena emcimbini uyakhona ukuyigqoka ebusuku uyabona nje ukuthi kuyabonakala ukuthi hayi usisoyithandayo o successful futhi akayithandi kuphela oyaziyo nento azoyikhuluma ngempahla njengakasho lutho uyabona nje uphinde kuyi-same look athi umbali ngifuna ukuyithona down ngiyigqoke emini ngoba yinhle ngeke nje igqoke ebusuku kuphela uyambona nje ukuthi ngokushintsha nje kuphela iblazer i-outfit isihlukile usungena naye office usu-presentable impahla ke nje njalo ishintsha ngaso sonke isikhathi sibheke ama-look afana nalawo weekend nje with girls weekend with girls kubalekile ukuthi sifake izinto nje into ehlukile uyakubona ukuthi ku simple ku flexible uyakhona ukuthi uhamba nabantwana ila ngena khona labo stay in mom esikhuluma ngabo ukuthi baba njena kahle kahle because ndiye ndayithanda ke le ndiqonda bajonga xa upholile noba uhamba ne-girls zakho girls trip nje kupholiwe ku colorful kusegarden nje your weekend uyaveza umzimba wakho ushawa umoya umude umfishane uyangena andiyayibona lapha iveza neskin uveza iflash yazi uthi nemnandi ngayo isiveza iskin uyakhona nokuyidonsa la umuthi mina esami iskin angifuni isivele senza izinto enjena understanding ukuthi manje abantu bayathanda ukuveza kodwa une option futhi uma ungafuni kuya ngokuthi uyapi ingubo yakho uyakwazi ukuyigqoka eindaweni ezihlukene wow yibo bonke labo weekend look ebesikhuluma ngabo and then nomuye officeini futhi we still cater for that uyabona nje ukuthi uma ugaxa lokhu even in what I'm wearing iyangena and iblazer ingathi nawo amandla uvela itshintshe nje ilook completely iyayishintsha nje yonke into iblazer ifana nehili yabona lena xa yoyikikiki sivumelwano noba nansikana sesilahla uyabona nje hayi this was my favorite yabo nje sengikubonile nje personality yakho ngalento oyithandayo ukuthi uthanda izinto ezinhle kodwa isestyleleni eyivezayo neminyaka yakho ukuthi umngakanani nokuthi uyazazi izinto ukuthi ikuphi manje usekugqoko so from i-favor yomuntu you are able to determine as umuntu mhlambe oyilayo impahla nje phela iyithi ngoba usuku ukhombisa ukuthi wena ngaphakathi lakho through impahla oyigqokile wow so lena mhlambe ungayinxiba xa uyapi because ndiyayibona ba ingathi nje uyakwazi ukuthi mhlambe uya endaweni eserious naxa ungathi ufuna ukuphola ingathi nje i-flexible imnandi ngalokho ke ngoba yabona uma uhamba nogel ubamba lento nje uthi ngaphansi ufake ngaphakathi ukhiphe ngaphandle ugqoka uphaqo uhambe no girls and then uma ufuna ukuyidressa up ayifakishe emshadweni with your heels umuhle uqedile hey nansi enye ngithusileyo ke sana laqonda ba wow uyabona nje ukuthi ilento ade sikhuluma ngayo ngefashion ukuthi iqala sasethi into nje yokulala yini but hayi manje usugqoka ube muhle ube comfortable uyayizwa nje nendwangi yayo indwangi yayo nje kanje shuthi ibamba nomzimba ya stretcha kancane ukuthi ihambe nama curves zethu as Africans so ayipijama nhlobo ungalala umuhle kanje ungavuna ne-million no bese ndishaka ukuthi namadlozi lana mawulele ngayo lalela uzawuthonga i-million yonke wow because angithi ibuyise lento kakhulu after i-covid ye flexibility yokuthi sifuna we feel like wearing that pajama look but this is not a pajama look we want the comfort yokuthi sikhuleke nje kodwa sibe bahle nansi enye iface hayi ke lana kuma kuthiwa girl bamba into yakho sambeni uyabona ke usuyifakile lapho lana nje uyafaka emqaleni kube nje makuthiwa girl ube muhle yes yabo uma uqhamuka uhlala ugqoke kanje
ubizwa mhlawumbe sekuna 2 days ngoba bayazi ukuthi hayi uzokwenza enye. Hayi ndingathatha xa nonxiba le ethi mama le. Yabona onemali not just umama. Yes, umama onemali. Ngiyayithanda into bana usoloko ufaka into bana it's not just umuntu nje but success. Into endiqonda into bana nawe you are a proof that possibilities are endless. And ndiqinisekile into bana into ibethelelayo na kwi clients zakho nangendlela efuneke befile ngayo. No, ilokho nje kuphela ngoba impahla indlela esibukeka ngayo kubalekile and yonke into esiyenzayo kufanele sicabanga ukuthi sifuna ukutholana, sifuna egcineni sifuna ukuachievana. So with impahla iyakhona iyasiza iyasikhulumela. Yes. Iyakhombisa ukuthi so ubani enesifundane empilweni. Seqonda bana uye ishishini lakho ulibeke phakula dolophu engathi into bana isezingeni eliphezulu esentini. Ungathi how is the market there and kwaye usebenzisa njani? What are your marketing strategies ingakumbi ngoku kukhona o social media? Ilana ke nje kakhulu sisimbali esingasho ukuthi ukhona. In terms of marketing, Usisgok has been very established for iminyaka eminingi. So before the blooming of social media, she had established herself through word of mouth. But currently we're using digital tools. We are on Facebook, we are on Instagram, we're also on TikTok. Mostly on TikTok, we speak to the clothes. We tell our followers how to dress, you know, not just to take the clothes. TikTok ubuso bakho bangathi buyabuqhela uyuvela ndingathi nje nakuthi kwinda kubona kungenzeka. So we teach them how to dress for the clothes, which occasion, what to style it with, what kind of shoes, and then bese on Facebook just to showcase our clothes, and then bese futhi na ku Instagram because Instagram phela ilapho phela esiyibonisa khona nathi ukuthi ubuhle bethu kanjani. So we are available on Instagram, TikTok and Facebook as a House of Letoile. Wow, and abantu xa benifuna kuba nithetha ngeavailability, abantu xa befuna unxikiswa, befuna collaborations, banifumana phi? Yes, so bangas inbox ku Facebook, ku Instagram, and then also basithole na ku WhatsApp number. Na WhatsApp, yes, 079 248 0040. Kumnandi kakhulu futhi lapho mabesifakela iWhatsApp, babhuke appointment ngoba manje sidecide nje ukuba ne private space ukuthi umuntu nomuntu sikhone ukumseva ngento yakhe ayidingayo. So before umuntu abe nento nisabu consultation view kanjalo nje sekunika isikhathi sonke. Wow. Yes, and then address is 61 Akon Lane, Rivonia Road, Essendon. Wow. Just opposite Burger King. Hayi bazandwendele ababukeli bethu zinhle kakhulu impahla zenu. Siyabonga kakhulu ngokuba nisindwendwele nisibonise ubuhle nobumbejembeje besakhono senu kwaye ke sinqonile lokuhle si Ekhaya Jikelele. Siyabonga kakhulu. Right, mbukeli we Ekhaya Jikelele ke lo besetha naye nguye uGugu Kamkhize osuka phakwi House of Letoile Fashion Boutique ebethetha nathi ke ngeshishini le fashion yakhe. Ungamlandela ke kumaphepha akhe endaba zoluntu masisiqhwi evenkileni iqiniseka uqhushi awuqhusha lazi ubukele Ekhaya Jikelele. Siphinde sikwamukele mbukeli Ekhaya Jikelele siqhubekele phambili neindaba zethu. Nakuba sasingesihle kahle isimo sezulu kodwa abantu bebephume ngobuningi bezothi indlela enhle kumfundisi owasungula imishini yakwasiza abantu uElo Stegen. Ikhulumi ebezisinazi dedelana ziqephuze ngomfundisi uStegen okufaka phakathi lo wayengumengameli wezwe uJacob Zuma. Zimchaze njengomuntu obesebenza ngokuyikhandla enothando ebazisa abanye abantu. Ubengumngane omkhulu ke walowo beundunankulu kaZulu ongasekho naye umntwana uMangosuthu Buthelezi. Lo mbiko kolandelayo siqoqelwe umdidiyelo semkantshubomvu Calvin okwadludla. Izindimbane zabantu beyiphume ngobuningi emishini yakwasiza abantu eKranskop kwaZulu-Natal ukuzothi indlela enhle kumfundisi uElo Stegen. Lapha bekuphume abadala nabancane kanye nabantu beyinkonzo ezehlukene. Imeya yomkhandlu umzinyathi uPetros Ngubane uthi phakathi kwezinye zezinto uStegen ayithanda uxolo ebazisa abantu ezwana kakhulu futhi nomntwana wakwaphinda ngene naye ongasekho inkosi uMangosuthu Buthelezi. Umntwana njalo mayifika la kuba umfundisi uStegen kube njengomfowabo
kodwa umntwana ube umuntu ohlambulukayo akhuluma izinto ezingaphakathi njalo mayifika kubaba umfundisi. Into ayikhuluma kuso sonke ispeech sakhe wayekhalela lokho kubuyisana nobudlelwane obungaba normal phakathi kwe-IFP ne-ANC, athi leso sicelo sakhe kuyoba buhlungu mayingahamba singenzakalanga. Ngiyazi ukuthi bazothi abantu nangokungubane ufaka ipolitiki. Obezomela undunankulu wesifundazwe kwaZulu Natal uPeggy Nkonyeni utshela amakhulu abantu ukuthi ngempela izwe liqemeke udumo lwengozi ngokwedlula emhlabeni kaElo Stegen, umsunguli wemishini yakwasiza abantu. Indeed, we have lost a warrior. Impela silahlekelwe ibutho lasezulwini. A spiritual one. Ibutho lasezulwini. Even during the times where there were many negativities around the church, he remained steadfast. We just hope that whatever issues and concerns that were raised by the people about the church, those who are left behind would be able to sort them out so that they will not tarnish a good image of the mission. Indodana yomntwana uMangosuthu Buthelezi ongasekho uZuzifa Buthelezi uthi usebenze omkhulu umsebenzi umfundisi uElo Stegen wathi sengathi ihlobo nabangani bangathola ukududuzeka emphefumulweni. The two great friends, brothers passing together within such a short space of time. I was also very intrigued when this happened, but at the end of it, I thought that the best way to understand it was to say maybe these two friends decided also to make that vow that is made by people when they get married, till death do us part. Lenkonzo yomncwabo yomfundisi uStegen ibihanjelwe nawulo wayengumengameli wezwe uJacob Zuma othe umfundisi uStegen ubengasigodlile isandla, ube umuntu onomusa futhi ophanayo. Ube umuntu wabantu. Kukhona okuye kwangithinta, ngiyaxolisa Shenge, ngoba umfundisi uStegen bomngane omkhulu kaShenge ubaba wakho. Umfundisi uElo Stegen bese kunesikhathi kumxinile ukugula, washona ngoLwesibili lwangomhla zingama-26 kuMandulo okuyinyanga edlule. Ubese neminyaka engama-28 ubudala. Phakathi kwezinto ezenziwa umfundisi uStegen zagqama ukusungula isiteshi esingaphakathi emishini, isiteshi somsakazo kwasiza abantu, ikhwezi okuyisiteshi somphakathi. iSABC ihambe yaze yafika kule siteshi yayibonela ngawo yamehlo imisebenzi yomfundisi uStegen. NginguCalvin wakwaDludla emishini yakwasiza abantu eGranscoop kwaZulu Natal.
Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Umncintiswano omusha we-PSL owaziwa ngokuthi Calling Black Label Knockout uqhathanise noma ke uqhathanisa amaqembu ebhola leinyawo ngendlela ehlaba umxhwele. Lo mncintiswano wethulwe ngokusemthethweni izolo kanti abagqugquzeli abachithe ngasikhathi ke babe sebeqhathanisa amaqembu. Uxoxa nathi kabanzi nge-Calling Black Label Knockout sixhumana nomethuli weinhlelo zezemidlalo uSiphamandla Mavuso. Siphamandla sikubingelele sikwamukele ohlelweni ekhaya Jikelele sibonge kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje ekseni. Bingelele noxolo ngibonga kakhulu ma. Siphamandla ngesikhathi se-COVID-19 ezebhola kuleli zashayeka kakhulu njengeminye nje ke imikhakha njengoba phela omunye wabaxhasi be-PSL okuyi-Telkom yaqeda ubuhlobo ne-PSL ngenxa yeyinkinga ke zemali eyayidalwe i-COVID. Kanti ke iligi yakhetha ukungasivali ke naleso sikhala sesizini ka-2020-2021. Ngabe ke kwathinta kanjani amaqembu e-PSL lokho? Uyawathinta ama-team uzosho ukhona okwathinta kakhulu kukhona okwathinta kancane khona okungawathinta inhloko lento yabalandeli ngoba eqiniso kunama-team anganabalandeli yabona noma nabalandeli abambalwa kunenye enkulu nje team ehlala abalandeli abo-57 enye team enza kahle esenjengamanje abedlala-ke abantu be-57 kodwa ngempela isibalo sabalandeli bakhona uqhathanisa nokuphumelela kwabo uzobona ukuthi akuhambisani kube khona ama-team izinto ezingahambi kahle kuwo ahlezi nabalandeli yabona so aba-affectekile ilaba abanabalandeli abaziyo ukuthi uma kunomdlalo wabo ekhaya bona bayigcwalisa inkundla futhi imali kumathikithi kanti enye aba-affecta futhi i-merchandise yazi ukuthi uma ngabe ijezi lebhola sengiyisibonelo ngalo-matracksuit njengokuthi i-merchandise yeqembu ethengwayo uma ngabe ingathengwa ngoba abantu abaningi bayithengela ukuthi babonakale enkundleni nomunye enalo kodwa-ke kube ngcono uma ngabe ezoba nalo enkundleni kodwa uma ngabe into engeke abukeke ngayo emphakathini angake afane nabanye ngoba kwazi ukufanisana estadium kuba-affecta kakhulu ama-team lawa nabalandeli ngizosho kakhulu yiwo alimale kakhulu. Kubaluleke kangakanani ukuthi i-PSL ibe nabaxhasi futhi lokhu kungawazuzisa kanjani-ke amaqembu e-PSL? Ukuthi ukuba nabaxhasi kuyasiza kakhulu kodwa sikhumbule ukuthi umxhasi uxhasa into exhasekayo ngoba uma ngabe uxhasa ufuna ama-returns akho nawo uma ngabe uxhasa iqembu elinganabalandeli uzowathola kuphi ama-returns akho ngoba iqembu alinabalandeli ama-uxhasa elinabalandeli abazolandela lento yakho le uhlabana kakhulu badla kahle abanabalandeli kodwa ngisho ngokuxhaswa ngizosho kanjalo kodwa uma ngabe ukuthi-ke awuxhasiwe kuyayibenzima kakhulu ngoba kusho ukuthi yonke into iphoka ku-stipend se-PSL okuyimali ephuma ku-PSL eligcine emathimini okwenza kubenzinyana abanye bagcina bexhaswa umasipala kanti bakhona-ke abanenhlanhla ukuxhaswa kakhulu engathi yonke into yabo exhasiwe amaqembu amakhulu inkulumo njengamabili aseSoweto aqala ukuxhaswa abalandeli kuqala bese xhaswa ngayo yonke into ade ngixhaswa ngayo ngoba kuyaziwa ukuthi wona aheha abantu bayilandela i-brand le osebenzisa nayo njengomxhasi indaba isebalandelini abadla kahle futhi yibo labanabalandeli abanganabalandeli ngaphandle kwamaqembu amanye ngoba akhona ngempela ambalwa awaseKapa ngizokwenza isibonelo nje ngawo akwenzeka ngabi nabaxhasi kukhona amaqembu anjalo khona namanye sike sawabona futhi banabaxhasi kodwa kwabhede enkundleni yiko ngisho kanje kuyasiza kakhulu ukuba noxhaso ngoba uxhaso lenza ukuthi ukwazi ukuthola izinto obungekwazi ukuthi uyithole ufinyelele endaweni obungekwazi ukufinyelela kuzo ube nezwi elizwakalayo ngoba unemali nabantu abayisapothayo leyo. Siyazi-ke Wesipha ukuthi mangabe kuziwa kwi-Calling Black Label abalandeli-ke bebehlezi bebandakanywa mangabe sekukhethwa-ke abadlali abayi-11 abazodlala kuleyo game ingabe kusazoba njalo-ke kunalokho? Ngicela uphinde kancane ekugcineni ngathi unqamuka nje kancane. No bengikhuluma udaba lokuthi ngaphambilini i-Calling Black Label nje siyayazi idume ngokuthi abalandeli yibona baye baqoka abadlali abawu-11 abasuke bezodlala kulowo mdlalo ingabe nakulokho kusazoba njalo yini? Uyazi indaba ngicela ukuthe ngabe kwenzekani egcineni ngilizwa kancane ngabe kwenzekani? Ngibuza udaba lokuthi i-Calling Black Label njengoba siyazi ukuthi yona ibiyehlukile-ke kwamanye ama-knockout ngoba yona abadlali abadlalayo kuleyo game basuke beqokwe abalandeli. Bengithi going forward is it still going to be the same thing? Sazoqhubeka sibone kuwabalandeli abaqoka abadlali abawu-11? Basho kanjalo bathi ikakhulukazi i-final yakhona ilapho-ke ngempela abalandeli abazoba khona nezwi bese bekwazi ukuthi bakhetheke abadlali babo bese umlandeli okhethiwe futhi akwazi ukuthi aqeqeshe naye uma ngabe sekufike lesigaba lesi indlela esitshelwe ngayo le besaze final esisho ngayo singazi-ke sobona ngoba i-format ende sekhumbula nekodlula engafani nale kodwa silindele into efanayo ukuthi
abalandeli bambandakanyeke nabo futhi bakwazi ube khona umlandeli ozoqeqesha kuba kusho kodwa ukuthi uqeqesha ngempela inomani sikolunye udaba ngoba kwamuntu okhipha abadlali ekudleni abantu abavotayo ngithi ukuthi kudlala ubani kadlala ubani kona ngiyazi ukuthi ekhwetheni kwekwadi abalandeli yibo vele abazokhetha ikwadi. Manje ke i-Culling Black Label njengoba nje ke i-unveiliwe izolo in a way engabe ihluke kanjani kulawa amanye ke akaba khona ama knockouts? Uyazi i-Black Label icishe ifane ne-format esake saba nayo ishintshe kancane kuzifane ne-Charity Cup exhaswa i-Telkom lo kwakhuluma ngawo uxoxisile kwezemidlalo kodwa ehoxese ezi-knockouts global kwakuyi-Telkom Charity Cup kudala. Naye imbandakanya abalaleli kodwa kwabevotela amaqembu azongena kuleyo tournament njengoba sibonile nalana futhi ukuthi abalandeli abakhetha amaqembu okuqala amavoti yiwo abedecide ukuthi amaqembu emaphi kodwa kulokhu sibone kubizwa wonke amanye amaqembu edonswa ngaphandle kokuthi ngeke kodwa sikhumbule kwakho kodwa wangena amaqembu amana evotelwa kulokhu futhi siyabona ukuthi amaqembu amaningi futhi akuseyona into yosuku ngoba kulokhuyana siyakhumbula ukuthi zayibulalana kwaqala ekseni kwaba ama-knockout kwase-final kulokhu ivulelekile inkulu wonke amaqembu akhona futhi adonsiwe wonke amaqembu ukuthi azodlala la ilapho sekuyokwazi ukuthi kube khona umkhumula jezi bese bayasala abantu akuyona i-event futhi yosuku le uzobona ukuthi imicimbi yensuku ethe ukuhlukana futhi ney'nkundla ezingafani ngoba lena benzelwe enkundleni eyodwa ngosuku olodwa yaphela kanjani. Manje ke uma ngabe sibheka indlela ke imidlalo ehlelwe ngayo ingabe iyawasebenzela yini onke amaqembu? Into ejwayelekile ngitshela iqiniso into ejwayelekile ayawasebenzela onke amaqembu alikho iqembu elinelungelo lokukhalaza la okwamanje indlela okwenzeka ngayo izinto ngoba amandla vele ayohlala engalingani emaqenjini okhala ngamandla ufana nokhala ukuthi umunye mude namfishane omunye mfishane namude into yohlala ikhona leyo kuyawasebenzela onke amaqembu ngoba kusho ukuthi wonke amaqembu azothola ithuba lokuthi ancintisane athole i-game time okokuqala nje naku tournament lonke iqembu linethuba manje lokuthi likwazi ukuthi lidlale mhlambe libeke endaweni engcono i-final liwine mhlambe uqhathanisa nonyaka owedlule ngoba unyaka odlule kwangena 4 kuphela leyo ivotelwe futhi kusho ukuthi maningavotelwanga ukuthi ningene nina ngoba ningavotelwa anikwazi ukuthi ningene kodwa kulokhu nilitholile ukuthi nani nike nizame-ke njengawo wonke umuntu bese niyahluleka kanti futhi iyafana nazo zonke ezinye indebe ngoba ngisho iy'nkundla ekudlalelwe kuzo uzidonsiwe ukuthi uzodlalelwe ekhaya noma ekuhambeni yini sekuzokhontronywa nje iy'nkundla ekuzodlalelwa kuzo engizama ukusho ukuthi ayikho into eyenzelwe elinye iqembu engenzelwanga elinye kulokhu inobulungiswa. Manje ke ngemva kokuhlelwa kwemidlalo iyiphi ke imidlalo nje ke abalandeli bangabheka phambili kuyona kakhudlwana kuneminye abangathi nje look forward to? Yazi indebe yonke imidlalo yakhona ibalekile ngizokutshela ukuthi ngisho kanje imidlalo yendebe ibalekiswa ukuthi indebe umdlalo wenza iphutha elilodwa ithola uguqile iminingi imidlalo ikhona ingaka awukho umdlalo engizobheka nje umdlalo engizothi uyabona loyo mhlawumbe bangakhupha zokhuluma nge-Sundowns ne-Chess Galaxy ngizosho ukuthi wamhla ukhuluma nge-Sundowns ne-Chess Galaxy uyakhumbula i-Sundowns ngabambe kunyaka odlule kwafika i-Chess Galaxy yaqeda lokhu injabulo kusenaleyo nto leyo kanti nakule season futhi udlala ku-Sundowns ne-Chess Galaxy kwenza ukuthi ungacaci nempela ukuthi ubani oshaya omunye yabona so imidlalo engizothi leyo i-Chess Galaxy engathi nayo iqala ukuthola iform engizothini engathi iqala ukuba ngcono noma kungahambi kahle manje kodwa bengazathi bangconywana amanye amaqembu ngingawabala nje kodwa namanje ngokwami mangathi ngikhetha umdlalo ngempela ngingabheka i-Sundowns ne-Chess Galaxy futhi lezo ukuthi i-Sundowns ibheke kakhulu ukuthi ngoba akuhambanga kahle idlala ne-Pirates esekubheka ukuthi kungenzeka yini futhi ibe nenkinga kwenye indebe ngoba iform yayo sekunemibuzo ekhona ngayo njengamanje yiko ngizobheka kanti futhi team njengamanje bengingathanda ukuthi team enkulu kodwa eqinisa ukuthi ngokwestatus team enkulu ayikafiki kodwa ina-team ewu-number 1 noma the best team esinayo South Africa njengamanje i-Sundowns yiko kile lokhulu iphutha lazobathazo ukuwina kwawo futhi izobheka ukuthi iphinde iqophe omunye umlando ukuthi izodlala ne-team engingasho ukuthi inokuhlupha-ke nje le team inokushala ama-team amakhulu ngathi inenkinga nawo amabili awasesowetho naleyo yodwa sepitori inokwamangaza nje yiko ngithi umdlalo itheke ubheka ngathi umdlalo uzobaba kakhulu kimi. Hayi sibonga kakhulu-ke ngesikhathi sakho Sipha sikufisela usuku oluhle.
Ngiyabonga nibe right nani. Lawo-ke mbukeli bekusiphamandla Mavuso umethuli wey'nhlelo zezemidlalo emsakazweni Ukhozi FM esixoxela nge-Culling Black Label Knockout entsha. Okwamanje-ke mbukeli singequnga sedolo siyabuyomva komzuzwana.